Mede enchia kese kwama etiefo ene ahwefo a abreni abribia mo beka ye ho moje maji dwumadie atumu na abribia no beka ye ho ehye mede enchia kese efi Emergency Ghana TV kwama mo nyina nene ye to ye story bia na efa maame bia ne kun ewugya no na ejapade a odi gya no na busuafo ene ne ye twuma mentwe omo ne kun tokwa na mu bepie mu ase ekoba ase omo enfa nko aban mu na aban enche japade no mom one omo kwa ye ne kosi ye no omo de aba omo de ba beto dwanti ye nko ne nko tie mra ne ba ye hu nye kwan ya be fa so a ye bebu asem na ye be kyerɛkyerɛ ya adwen e de afa ho ye nko hwɛ video no embra sisi a ya it say bibia ye fine so the house bodu ku in terms of this of one and I want this of pay so okay if you boko there yo mo fa nyina ho yo of course na prompt to say yes dear lo ni me ho yo yankopon okay yo yeda nyankopon asepa abuso to me camera Insura TV on YouTube Brian na enche bia ye beyi yampon sanema wo kunu ne barbering shop meka dey sport no bia ba mo fanchem na efiada 1st August nti ye be fan za sport e kwanso de boko ya keka homa me wada e kwanso de boko ya keka homa me wada me pacho last week me buy no we somebody echi na mo akohwe okay tana pay me wana papa ne buy okay am I ready there and na ye hwese ye betimi aka to sisi ya bonza kunu no de say me pacho de Asapo Emmanuel say Asapo Emmanuel da bi dano na mu boni de bi dada japade ahodo a wo ye ne kono nwa bonten so petransa ane baby ba kono de wotim no ho ne he appetite de ni nyina ye beyi ni nyina sesi enu nti bomode ya twumika na bra YouTube ye Insura TV na bra behwe edan pa ye dada bo modin siesie ye no enya sem ketua wobobra yie ai wobobra yie ankasa ya enye ye ebra ketua pacho MC ambajo ma ye ready na yenkwa na yenye ready dia na memtoa menkomoso ana okay Marcus me person be bisa won sem ba ku mienu bi ansakora ne yakohwe mfoni no wadaruma babi awugira na ada sugina sade da no ye kama ne siye no pacho no na woda sugina wo pacho okay ya bonza ebra ukunu wie ne ko sen boye nkomo free ho ejapade ne ye dodo sen ansakora na ebekolo ya ne ho no ejapade no de osifie ba ko center Petron Santeli center video no ye hunu ye nyehunu ha enuru ye ha ewe ye chinti ye twen ba ye nimu a e kwaye nimu kwa tipacho ye nko me pacho osifie ba ko Petron Santeli center okay me pacho e dikan no dikan sibia mane maami 2 rooms ana ne maami tim okay ena no sanwo ni kenika ewo gansa enti omo beye sa no me de ni nyina akodan court okay de de himfani haye habitat fie ni na ba na be ne san ni mu yi ho ne ye barbering cement shop no me de ho ne haye obi enti ono koye ne ba na besen o de cement shop na han obi me pa show you okay enti ono ne ba na ne san shop be ni we barbering shop be omu yi train enti sa eno se obi ko na ebie afi mana se wo de no so ma han me pa show wo de ama obi me pa show okay ena de ebiem na wo fie nanim ebiem cement store no barbering shop na de ho ne ye baby ana me ton miniama me provisions ne drinking sports okay eti baby politank isie na ye wukunu no fie no a woni ne timu no me pa show you eno wo mu dampon nai Abusia Insura TV on YouTube behwe yampon sadan anano na ye ka ho asem no edan no we se de edan ni city no enye dan ketwa sa meboa edan sa dan kese wo se e wo mu dampon 9 wow
Wow. Nti wona o mane te sen mu na mo de say amahan. Mene mane ya wotre mu. Okay. And I would day 6 ni na amahan. Wenu pieni asa wo munti. Okay. And I dear beam so say Petransa dan ni ahwe. Producer, beam na habitat DNA. Okay. Beam na Majapade ni bisa wo. Petransa telecenter. Okay. And sad dan na dan ben. Dan ya me kunu sie. Na odi amahan. No gusu ye also be si abronsan. Nti na afi na wa sha se. Aye fitia no. Nti oye sauce wa se ansa na odi we ne so. Nti we ndu ba bia kra na. Nti oye sauce na na. Wa ye we ne si hobet wan wi. Nti dan ni ye dan ben cheche mu aye he. Telecenter hodi. Telecenter ho ni ni. We habitat the nane dash. Habitat the no any. Okay, into telecenter ho de no kire mu dan ne ye set say wo so ye store dan went to be nsia wie no uja ho. En say ne ho de ne dan bia ne ho. Dan ho boys quarters Okay, boys quarters nko a mu how many rooms? 6 rooms. 6 rooms. Okay, okuno ti ase ne sa dan no na hwana ne hwe so. Me pa cho me ne na ne. Woni ni mienu na na mo hwe dan ne so. Me pa cho Ujidi. Pasho you. Okay. Ena de ebiem Ajapade ba ebiem. Se waka ena ni nika. Habitat meboa. Pasho you. Ena waka den Petransa Community Center. Pasho. Ena de ebiem. Nika. Ena nika no. Okay. Eno ni wukunu Ajapade awowo. A wunim se wowo. Na de wosima anase no so ene de wote ase nyaa no se ene de. Na ma me ne wo munti me fanka. Okay. Bra wo ko hu lawyer no de asem na si ho. O ko lawyer ne ho no. Emra me ko lawyer ne ho mfiti ase no. Me kire me nsem mu kire ne se. Me ntini ama bi ase be ma na ewu ayensi. Ya kasa kese kakra wani abere de. Omo ba ye no. Omo je ase omo rashi ni niama no. Ne ka ne kura se no. Kwa mo fa so mo fa ka ne ko e kura na enye. Omo ye den no mo fa ko e. Taxi no mo de kino me ba ne de we ne by self spaki we no. E taxi na meja fem kakra. So spaki na no mo to ane ho no mo ji kino. Odi kosi oye na kia ne de no so hye so nti odi kosi kia ne de ne na kini buye. No mu twa wa ya de dwen ne wa se no mu de tukoye. Ya be nya wan on report wa ma police wan ni hu komo bia. Ma sata mo na menyi mo nti na se we ni ma be no aye me yi kakra. Okay. Baby amigina ye nsem a lawyer ne ho course wo se wo call lawyer ho koje letter of administration na da na wo kan say ele no. Me pacho ho no mu nsem no te say. Ho ni se o say yen fanko na kai omunche Ajapade no. Ma mu na nche. Abanche maye. Okay. Ite kosi say. Ekosi say. Emra me koje we na me de ba na edan na wo telecenter ho no. Na me de amahan ena ma setete nipa na ewo dan ni mu no omukọ adwuma no ko sesan dan ni keys no what's be me pa cho de wa free mu. Okay. Me kunu ne maame no ko sesan dan ni keys nti nipa ne ba beda on be ka pono na chi eno me yese ne me fan ko police station na me ko report na se obi ti dan mu na apese wuntu na enya sa kwan no so ne ye fa ne ye tu no edan ne ye wo dia ena media man high now pesa woji anya sa kwan so tie fanfa police station letter of administration no a wo se lawyer ne de maaye no eni ma oye sa ne fa mu no ama we na ntimi anko na ni. Okay, enti we ya hini we telecenter ho de we na se nko ye na brosan a boys quarters ni boys quarters ni nti say no boys quarters no ho na wo se ye kwosesa enkedo no mpacho ai sabre no hwan na na hwedan no so mpacho ye me wona na hwe so mpacho yo ujide ukunu ti ase nyina wona na hwe so mpacho yo. Okay, nti letter of administration na ye de ma wo no ekowie se wo se ye ka se mfa nkwa ban mu ni yenche ai nti mu che ye no mu che ekosi se fi se ne ba o mo anya nche kra
enya nche no de we no obelok ya no so san ko di police station na ye de police fo di ho no ma kwani aba se be obebie dan na ma tenant fo na yi omu ni ama kra free dan ni mu nti mu wa na mete se watu kwan why to kwan ma se ne atu kwan ko ni krum nti ho no na fe me kra ma ye basa omu ni amagu mo mpe ba bia da nti na me hu di amenye nti enu akire na ansa na mete se ye se why dey we free ne chenu ama chenu ayenche meba ama chenu a one till mi wi ameko makoso o kwan ko lawyer ho koje letter of administration o koje injunction kwa de kotu ayi so ne ade ne chenu ama chenu di asem na akoka che lawyer ne bi se lawyer chenu ama che o na se no masa fa kire kwa de nkrado akotutum de nkrabe na de koma lawyer me ko bona mane no se say no yes enko be ye eyi lete dia koma kotu no na nka ma frɛ asɛm no na nka mo hu no sɛ de ombe na no so na owo ne beto mu sa ne ntimi anye yi ama so tise say den ne wa ha pa ese me ha pa ne sɛ o mo nche japade ne na mo fa ne hu o mo de e japade de he na ye nche mekanika ne fie no e fie de he de woteli center ho no ene habitat de ni nyina mo nche okunu wo ye de say I show 4 years. 4 years ni nyina sa tele center dan ho na hweso Me pa cho ye me. Na sa ne wa na wodidi hu. Ana Me pa cho ai. Na fe ya den. Mama. Ye ten se me te so mo se ma se na ton edan no. Be me de makuma mu de me njindi. Se wa ton sa tele center ho dan. Enti me bo tele center ho dan no. I wo petransa no wo na wo hweso me bo a me pa cho eno dan sai ne wo mu ade ama han ne yensiam de mienu ne ma nti nan na aka ne ye den ne wo obi antim debi chende de da hokwa pa cho okay nti fa so na wo hweso habitat de en wutim e na wo sa hweso bo a de aka kire ne kanika no ena no so se wo sa pese wo jeka ho enti de twato a petransa ho dan no kwaji hu sky da be Mr. December ye twa mu ena me ji huska December we ya okay me ba Marcos me ma kwa ba biem letter of administration a ye wase ekwaji free lawyer no ho ba ye no ye den mo ntimi anche amasumdwa ama yo me pa mucho media asma ma se ya kan me ni ma asma wo kapote ani so odi asam no ko konongo court na omukase yanko kamum ye didi na tem sa wu kunawu ma me ne baba akope na wo sade ne eba court adi jancha to so no kona ne abusia fo nya ba ko na yi wukunu na obi andi matemu mame waji mi o me kasa no o kasa me kai bi de me twa ntro bia o de ye di o twa ntro ha me ye di mama de kasa manen kasa wi o ka bibi na sanya no kura kire na wa kire asma o kan nya no kura man ka bibia one ya ma ya ba ko no ansie okunu no ono so ye na ye oni fie ne so ye de wo ayi o de say petiansa and we hene tele center hodi it is hard na what na me ba Marcos me ba tele center hodi blocks na we this is dey na mo ye hoyi minim almost ma tun ti minim ni pa kroto dan no Marcos ma tun tele center dan no minim ho hwe mama kwe me pesa wo den ka yi ho na ma ton o ya wono na se na asia ton na oka okay so nton ti na asia ton ma na asia samuna wagu na wo keka no o se me na ma chechire ne nsa gi na japade na o de me ba asa me kire ma asem hu de minimu no na wo nti en ton tele center dan no ayi boka se en fa yi na mra krata no ma me ne krata na ai me ba bla se mitu me ba no o ni fie o nya me di o ma me me ha yo nti o ye twaba sa krata ne de ye twaba
Okay. And then I'm saying say on one assassin. And nobody what to call the year from. Now what telecenter had dying and Pessa Musa. Telecenter not 7 year corner. One and a year, nothing. Nothing on any banner see or so. Yan or bio, ya, maybe ban or day, or what they do. I'm a more bar. Yawa mamma shabla was you, or be by dear. Ever woo ye. I buy what Fiamochi and woo ye. And I'm a bad at a frame, and you could see it. Until that another that were ye dada. Dada on the idiot on the now. Fiamochi. That he bedu, our yet, and if I'm not going to. It's yes, sir. Yan may ban in a bob brow. May ban in a bedu. About a coco say, on an city say, on in the bobra, or okay. And I just all the free more. Gano, near Colanina. Oh, that near Colanina, no Baba. Okay, let's go to the wine. Whatever one, just none of the one, why in the Japadiana. Oh, Jesus, Ampa. Nada kita ne fidie sister ne dika o wie technical school na ono sabio awrade moani mu a ne papa anhwe no owo ba ko na ne papa anhwe ni tama fidie de na okay nika no eti akola no nika no etisen enso ana me bro ni fefe meba mempre kura mate mempre kwanya wodi afaso no ene so no na che ono na wo dada ene o wade no ene o wuye ene ono a che ne ama no ba bi o che fire no ene ba bi o fire no no affect ya ba enti akola no de o sha na brabo asense no ko dada wo ko hu no he o so ko su na we ni sua aduma na aware ne here o ma wo mfie nwotwe asana da du wo ko but ho na my sister abo table stock stock akra what okay do no fear no bad nti we no ne dada nshabra boss na my sister wo wi okobenku school ko forudua second year school technical school say you know ka unfa nchame nti o free ho no also on to asoburo dia ben I know the my sister the Tony kadika ma no ba ko okay I know the shey na duma ase okay asa no no benya kakra okay tinya yana one me badada ashabra boas okay mama yenko ni say ebre nu nti se be ya yantwetwe ni bebre e be se me hu say letter of administration no a okoje baaye no ni chene ko say ya dada wan kasa hu because the fear ya wo kan wasem petransan wo de ya wo kan na minim se wo se abusuya na Jeffrey nsem me say ewo me se ma me de ma han kran me ji sika no koye me ba no operation anche na ma me ne kototo nkrofo ne punu na still a wo se December ya akwa December ya no mu asem na me ke December yi mu an so na me ya afra no operation ewo sa dan na ho sika na me ji koye afra na sa dan ho krata wo hwan ho me hu ne krata da mama no kwede e ba ko pe efie ne ewo wonsam ana ni wonsam ewo me si na ewo me nsam efri wonsam adi sei efri wonsam adi sei me hu se de me kan kura mame kika mama na yanko me kire se usabre uyi krata bia me ntimi hwe so me pesa me kire se wo se ewo wonsam efri wonsam adi sei me ti ayi ye bisa me se December ni mu na edi be ya mfanse be match mu ya ena omo ye mama ni ye sa de ne ma mi jai dan na chidi na wo ye sa no bo posa mane me the police for ko mo ko bu we ni kra e ko bu ki no so che o san ko lo ki no ma ko sa petransa dan ya me ba mpacho me mo to so e dan ya wo kan won se mu na ma fa chire dia ma han sese e wan na fra ma ko si munya abotre munya abotre pacho me mfa wo de dum phone ma me ansa enkra fo kra ai producer Adarma o de from me na silent dey okay sa dan ya wo kan ho asem mame e wo abusu ansem sese me ba no we sa dan no doctor na me ba na de ma no eno na me ka so frɛ me sɛ me hwɛ ade a wa ye me ka no ha me ko ye na ani na ho twemi no awu no ba me ko doctor na wo timu no o so obi antimo na efie o ne ye tena ye pusuafo nyina efie o ne ye tena ye me ba no
Okay, into Safino, Petransa, what the year, walking out, the doctor, Nitimuni, a one cat away. And I make us say, I want Mrs. And I dear one Casauni and I were free moon, Timun, so one cat our mamma. Dear, appetite, dear. There be habitat, dear, no, Mamma T, habitat, dear, no, what Petransa, I know, say, Yes. Ah, a year back one, no. You see, my name, I'm near 2 rooms. Mr. Ferry, Asamono, Adane Wahau. What say? Petransa Dino. There was Sima and Mamin, what Timono, and no, yes, Surunquan, son, and the doctor, Nitimu, Sana, 73. Okay, and Mama, dear doctor, Nitimu, will come once, and no one a baby in Kwan. No one a baby in Kwan, and I want also, Pacoso, dear, not none as a Nitimu. Where fear and Paco, low cost, so said, hey. I know Yanni PPR, low cost. If you any low cost now, so dear say, Mamma, Minimudra. Hi, Mamma, when you my young Sabi, as someone would be some Mamma, meba, or what dine be apart from habitat, dear, no will be a low cost, what dear say. Yeah, Mamma be son, no money, no money, no mammy. Was one that I need how low cost. Patch whatever. Maybe you're back at some. I had to someone, Mamma. Oh, yes, some more. I had to someone. Low cost, you know. I am young crochet. Okay. And so on it, yeah. Nina Bush at him. Maybe Mamma General Mamma. I was your member Wakwaba and from Adom TV. Never pour Adom any more Bruno, so I kita yamwa. What the year would have so me from mo. And I did decline. I want Mamma, Mamma Minya me intro. Let's say the image. There be kind workers was so many more. Never toss you ready. I guess was so many they decline. I was thinking me no, and yet you know more. Jumedia Robert to say a day, or bread you may day. Don't read about ye di and commono amano efrimo. Alice, esse o mame besrano, Frisema besrano, a jawa de nebeko school, our day that. O mame nta ko hu baby akoda ko school. Akwadan mapon wono so waton watermelon na machimemu na madam o friend say Alice maami bi aba ha so obefa aba na kofie yemfa ne man wo so enwan wo say adwoa asiriboya wo so maami ne mu fa ne man no wo kwa chima baaye no obesue ne ne ma na fe wo kohwe ne ba wo baaya akwadan ni ho ni school bag ya yimu books nyina fantade kakra ka ho maami wonkura phone na wotwini wonte ne bananka wo the police extract aba ama ya bohu dawuro watuni kromu kasa de amane maame se maame fa me ba no bre me abofra be mfie nan ya aja wo ye kokko abaya maame no nsusu wo be 55 years ya chese nani afi kaka wadatia ya de nkra no ama ewiase na ye hwe ani musa nyankopon adom so ye behunu eye Alice ne ba blessing ede amano koma to so mienu ye yampon se ofi kono ba ye nchepi na wo so oni okunu dada aye ye japade na japade ne mu no wono a wo fie wo aye habitat Petransa wa ye bi ama eye o maame eno kwa de nya no no wo pe na emom wo kaase ne ade abusuan kofa nyina ba ya santo wotimi kugye ade aka eye nikanika na ene no in development ode ba ne se Petransa dan ya waka wasem no eye mienu ba ko no aka wom apart from the nationality mu no ye nje nkanika no na yemfa emma no na onhunu se ne ma no enso so chefa eni abusuan enkomo na ye di a wode abeto ye medin e de ohima be no watena se na ye ni nkomo no enko ahwieye me kana se wamba onka malolo na ye hu amalolo na wa hai okay mami wadaroma me bari amasem no me gusu gina ne se lawyer ne hodie no ukwa lawyer fa abusuan no tebi na said was here relaxing dear. Me you want him baby no e kwa just nya sam gitu. Wan frɛ busia no. Enti ye den na lawyer ma won kwa letter of administration say won kwa na wabebo amane no ye misa ebusia no asem enti wo gi letter of administration fa ko che japade. Me pa cho wan fa nche misa se me fa ko che japade o. O de ma hwan. O say obeye we o de letter be ko akoseve wo mo. Me kaya sem ba o.
last time I buy what's them say and no no me na mama ufu me ni now yeah am catch us say ni ade na say la wo say lawyer ne de ma ne che na wi ase na ye nua ne hwibaro sem me eno no ma sem eno no eye de ma ase ne kokoye wo ayi asukwa ho de no ono ne lawyer ne ye ba ye no na me say I hwibalo ne sa brog machine eno no ye frank ayi lawyer no awode wa ye nika na firim ya mama wasem we mema akopɛ lawyer de ama ne nya ho bredie mu wo lawyer no awode letter of administration ne ma wo no wan frɛ busua no ani won man kasa sɛ masi wode asɛm sɛ abɛda me sɛ busua mu hwimu japade ne firi ne nsɛm enti aba me lawyer nsɛm lawyer ne wose ho na akɔgye injunction de kɔto ayi ne so no meboa enti nhyehyɛ bɛ na lawyer ne abusua ne kɔ ya ma ne kyɛ ne atimi kyɛ ye mama obi ankyɛ yo me ba obi ankyɛ yo Marcos wo ma lawyer bi frɛ mu me ba chane obi ankyɛ japade ayi mo kan say Edum High Court ana ode ye ko he Edum osi ya amfre wan fa lawyer amfre ye ya mama ye nkyɛ japade ni yo anya ne to pen ma wa me okose mo bre ye fa unko school ba dia watu ma ye to ma brebe ni o tie ni bia wa adwene no ya fra ya what say lawyer amfa ni ma letter no nti onu ya na sa che no hu nuama wona wa na o che ne ma mama me nkyɛ lawyer fra ye wo na wo de wo lawyer ana fra ye sama wo de junction to so no ye ni mo hwe fiada no ye nya bi da ana ye si da bi no obi say abi gi say so ye fo obi na o kasa mai what you say okay japade no che ne mu japade ni che ne mu no ya no na de ko ho wo ko kire ni nsem no ana lawyer fra me na wo dane asemi mama etu sa asem na wo kan no ye de atwum de me kan ho asem sesia ne de me ankasa me koye sa ele no na ele wa na wo koye na me koye ye hwana ma utumi ma de koye me ko lawyer ba ko na no wa adumu ne ho no ka kire me se ma se na anya we na amma biemu a ene me nkofa invitation card na me fa nko court ho no mo nche japade ne nkwala no bia hu ne de nti o mo che ko si ye che ye mama ade ne kura me wa ha kura me hu de me hu asem a me nkan fa ho se me ba ma me nyabotre ye che ye hwe nyabotre yae wukunu woni wukunu me pese me twa ne tia na me nya kwan ko bo eja na ma hema no ma wonum eso yasere no aba so se wasem no wo ka na wata da ne cap no abutu no wasa sai no na no wo ba ye wo sa ko back to office ko ka so wasem no ko ka wuja bi wom ye tie producer bomodia afri kumase abako no wo ahomache abetwitwa sa SFC nyina ama ye hunu mu Petransa habitat dai ehye wonsa store wom cement store wom de ama hanye sa barbering shop wom de ama hanye sa sport no na no wosi mu ne ma nyina sa ye say no so de ama hanye me fama obi a gina mu sa na dan ye wo fie ho no eye nkono woni o matimi ensem ensia aka nyina wo de ama hanye sa ewo wonsem Petransa dan a wo kan wasem ya producer ma ye yi ni sisi e eno so so wo wonsem na wo de ma han akosi match we ya nya sa dan ne ho nkrata obi ase ni ne ho nya sa okay kia ene eye opel na abusuya be fa ko ye no wo kwaje ni mienu wo beton ye sa wo ba ya de enti nya sa okay se dan no a doctor ni timu no ene nika no na aka omo me yenche yenche ye he no ni producer go die ha ya ma ase ni fie ho nanti wa si fie kwa se nye fi mu bia me do 2 rooms no sim anything na make us say dia aka ho mienu na aka no omo me yenche ne nkola ni hu omo de nti de he na wo pe me pe nika no me pa cho amesa mo me pa cho mama say o pa cha sa dan ye mu kura mo na me sister bisa say na dada ma me wa nsa no wa dada wa de no so say we so na ni kunu na ye mi dan we na wase ni tim dada nsa na wo no kunu ware ana wo kunu na besima no kunu na esima no bo eti wo so ka de me si me pe nika no na Petransa dan no yemfa ma abusua omo pa omo mfa mame wo se ne sai me pa cho
ono na dia ma amfa ana so adi hu sika media ho de mi mama abaje di sisi okwa mintimi me udu anya ka mama me ba wa so adi hu sika nika ne de ekitana se kwatu asem na waka wa mamanka ana osari asem fufuro bo mu ayi high court asem mamanka no de fufuro bo mu Denti a court me pese be ba ya nsem dada nsem dada mama mama wo de kwa ya no aye ye frɛ ya na lawyer no hu wase a ha o ti asem no wase no wo no sister na pa ye e court wo me so ni me sister na call ye okay lawyer no me sister bo ni nkro wie ya no so di ka kwa ye nti a kire ne ye frɛ ya ne ye ko mi bo nkro me sister bo nkro na lawyer no hwe me sister no so oh dada o so o free agogo ono so free agogo ne ma me tontoma mama meba ana wo ya ne ka kire ne se ya mi ni bibia ya ma upiom ya ponsa mi ni bibia ya ma upiom adan ya mbonza me pa cho me ba lawyer ka sa kire o Jesus o kan kure ana o yisika wo atama o ka kire me ne se ana lawyer yisika wo ni boto ma to be ye LA no nti me ma ne nkoye me pa cho na me nkoye lawyer yisika wo ni boto no de ma me sister say onye no mfa bi ntabia ne mfa bi mfaka sese niam adudu abedi wo mama me pese e trinity mama ti ke ni kare de kita me sister san wo wu ye okay ni ke mi kan de na wo sister asan wo wu ya so waji fie no o maji fie no o maji tele center ho fie no abotre o maji fie na ayo fia mama me say efie ni wo mo ho enti ni kan kan mo fa man kwala no ne kwala no fa nko school ma se mu nyina no no efie ni wo mo fie no mo cha ni kan man kwala no fa nko school tie wo bi wo singri room ana ni kunu wu cha nkola be se ten wo tumi ya djuma hwe omo a me ni tutu mi kita jan ka mi ensa ma mi ewu papa wu aka me ma me nana wo tumi ya fa sa ka japade enti se me ba no ko fa 70 ba ye no eni na wo tumi enu no wo ye o ka ye ka mu jagu ho o ka ye ka mu jagu ho ana asa o ka ye ka mu jagu ho e yi cement no o ka ye ka mu jagu ho sika kola no ko titi na ya wo sa ku ho no wa sister me kuno fo obi ka me ka wa send sika to me kuno fo so ntimi se busu ya so se ba wo se fe sika bre nkodi na wo tweda na wo sika ni ho so ne obi si wa bre 4000 obi so wa bre me 4000 mama e kan ku ano me jagu me so wo honom obi abu na ya ku ano mama me ba ahare kom obi sa me ko dan ka na me da obi sa ya we ka me da we ka me ba mama me ba nya botre ya da pro nya botre ba cha una ma ne proye aya una ma ne proye me na wa ne de obi sa bom wa ne una ma ne proye una di junction to una ma ne proye de na me di junction ya di udi zaka be ni ya di na me di ko de na me mabusu afodi na be ye de mabusu afodi no na be ye de mabusu afodi jai na wo de junction to some be na apro wo ye sisifo wo sisi me kanu kase wo sisi me mama me ba nya botre wo sisi me mama mo fra ni hwem na hia auntie e je na ni ko di dia na mo fra di kura mama wo na ye ye o mama mi sa ka sister wo na ka kwa ye zo ha e ka sem be ba mama nya botre be ba ni bi bia mo se fama me mama wo ja me yin sa so ka cha me se me ma fa mi kuna ja pade amano a me kwa wo so a mewu ko wo mi fi unta da me ka anya wona o se ma me ba pre o kuna ma me wonu o ka sa wie ye no na fo pia de na me fa ma no na ka cha me se me kwa wo so a mewu akwara na o che me ye wu o me ya ma me na o de me nya sada me nya sada Marcos me nya se ne so na me gina no mo de kutia me eno da bi o sa mama ka sa me po ka se wo be keka we ya na wadi pem Marcos nya botre ya mponza mama isi nika ne de wuchu mu ne be ko pa ko transadan me ko fa transadan ani onye ho pepesi ma me se wo ni kuno den krata dan krata we me ni mo ho hye me ni mo dan ho na o mo sun krata wo mo ya den no mo mama wa se a o wonye no se wo ko be ni ama won da bi nye no anya no na de we ho na wo de ha ji sika na nya no ma se wo ye ke na be tete mu sika de na nso so da
ye wa ye ye de ansam nyina ba kakra we na se comedian kame bo me ne tra o kakra ba sai na ma fe mama me ba nya botre evangelist ya tonu 2 million me ba nya botre me bre no enti evangelist me de so de nsam no mu boso asi akosi na yesisi niam abedi oba nsa emra ne de eyemra mama eyi kan ko mame meba so waje emra ne de eyemra be de emra ne da ne yesisa no wenye ye de na nso se ele ba mu me mam kwan sa mu nkoche ne mfie nan ni wadidi dan na wo ti mo no ho asa edidi de ewo pa ho no ho na se na anu ya na wo se ebusuafo hu se de otim ne tam wo be so no wakotu wo mu wanka wo hwe wo to nka ne de nyina wanka wo hwe die pa na masese ya prekope nika semu abemu ebi suru ohema ebi suru kura me waka ne se yenu aba so se yenche se yenche yeah nti ka no to onko famra onfa ka kia no amara onfa ai astra no enka o no na free se abrante no to ye sika dodo a wajeje ewo edano omwani nyina no na afei abusua no nso nika no omo famra paprasa obia mu nkotane enka ni nyina mom ni enche shirawo okay beba big mama shira waje na yako say enkola no mo yesen e ba jo mo ye fo sister e die na wo pe ni wiase ho se ma mi si obo na ni a kire e die na wo pe bebrebe nyina wo yese ya mama mama chi ni ho mama jaja me ba wonya oba wo bo ho modern mama me ye adwuma wonya adwuma so wonya adwuma fa ya mia wala ni school ko mu no school sen kwa ya mama keka no man bebrebe cement adwuma wa ma na baba ye ne eno obi yitira ena etire ba ye di be 32 eno so ma na gu advance wo di 2 years ka ye minji 2 years I'm going to invest I haven't. Baby, man, yes, Muma Busha Potada, Muma Busha, Mobodo, that on also what Bushia, Mamma, also been a woman. Mame, Nabotre Mame. Yene lawyer Shelley, Ebekasa, aha, Yedemrane Yeju. Sadi emrane da no saa na ye beye no de ye ma wo yire hisi ye ko na lawyer chire ye letter of administration mu ye te ase ye na se ayempa ne ampa se ye mfa nika no enka ho e de a ye beje ne ye de ama enti mama ye be mama ko fom na ye ne lawyer kasa ye nyine be pebre ye ko ni chambers na fe ya pa kotie ye lawyer beka oti ase ye sa me pa show you mate okay ma ko so ni ye adwen sa ye mbumba kan bi ya me mo yo yakoshe video no aba ebusia wonim se sasem ekodi abansem a eya ye kanso ye nka ne bebre sisi a no nkyeremu omude etudwa ne kyerɛ sɛ omukoye no omantumi ankɔkye ajapade no nti that means se ajapade no ho nsɛm no case no eda so ewa abansem a aban ema go ahead bia aban tumi nkye ajapade no emfa amom nti ne ye twentwen so a ne sa eno ntimi de besi ha sei na ansa na mede ebesi ase me ne mu bedi ntitimu no ma me ma mo enkranhye kakra bia mo de betum kotokuom ewiase mu obi ani honom a oye defo na obi anso ni honom oye de oye hiani so obi ye defo a obi nso eye hiani obi a ye hiani obi anso ye defo ni a wose owo sika edan man ohia obi wo sika dan ma se odwadini ankodwa so ankonkofa aduane ama wo sikani no sika no ntumi nya de enwe nti wo hia oye hiani wo hia bibi wo hia obi ansa na waye de wa survive sanso na odwadini se sikani anfa ne sika ama meto wo ne ama na wo so wo nya bi na wo de aye de akwakoto ne wo hia nti wo so ye de wo so wo hia bibi wo so ye hiani nti ewiase ne nyina ye pe nti ye mu obi abonfia na wo so a obi ebu obonfia no eya na wo de atu tirim se senia ono ehu se wo hia bibi no saa na ochena bi omo so saa nipa ne so ye de enu so ehia bibi enti fa we atu kotokom emu obi emu wabem ewa abrabo emu hye wo hu kran hye wo den
na daachi bi na be ye ama ebusiam de besi ase aha emergency Ghana TV mo sonfo na akosia adepa me na meje adwa na me de dwumade eba wa kwan mu me de besi ha da senenso ye besanso ahia biem ebusia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.